ndamukirizo wo mwicaranye ya ngwino hano sha huraho ababyeyi mushaka bakwe dore uyakubereye umukwe ntakajagare k'ipombe koba saba hey! numara gukora ubukwe Imana ni kubakira uzabyara impanga z'abahungu aba kuwa gatanu mfite overnight ndagutumiye ni wowe uzacuranga igisirimba kugeza buce na ibindi bijanye nana undekere sino umugabo w'umushishere yame turacyari kumutwaro mvuze nabi se senga ubona bakwe umukwe iwabo n'umukwe yo uko mwasetse mugiye kuzitanga ikibazo wari ufite cyose kigende kirangire kandi Imana ya Isiraheli igucira inzira yo kuja muri Amerika nubwo tarampasazi uje muri Amerika warabyaye ndabizi nubwo ndambara ufite zo kuja muri company ariko warabyaye kanguhobere nukuri ndaguhobere nubwo ndusha uburebure ariko igituza turakingana Imana ikugerageze abagabo no kubaza abantu kanguhobere muse komera Imana amashimeshi Imana yitamurure mu byawe byari bikugoye kanguhobere wa abasaza no kuba kazafata ifaranga izimbaraga ufite genda Australia nanone ni hazima kolere rure manga bagapfa kushezi ibintu bitu binari n'abataka biluira kolere rure manga bagapfa kushezi ibintu bitu binari n'abataka biluira bingi bamwitongera mu byaka bana yubagire otwe turi bokurenga bingi bamwitongera mu byaka bana yubagire otwe turi bokurenga kengere yabinyubu mukakulanwa bangalo sisi konabo bangalo ariko bayikorera bayisi ahonyi ohe bayikorera bayisi witwaruro twite tuvuga izatazo ohe bayikorera bayisi yoko bayikorera bayisi Abaisiraheli ukushaka Misiri batari boshi abakayike Kanani walitumu maombi na vitu vyote walitumu maombi vitu vyote kwa ushirika walitumu kwa maombi na vitu vyote kwa ushirika kwa mwenendo safi waliwakuta wengine wasiomjua wakaongezeka na injili ya Bwana ikaendelea kwa mwenendo wao waliwakuta wengine wasiomjua wakaongezeka na injili ya Bwana ikaendelea. Tuwe umoja kanisa
watu